ميزا شش قولي إيرو لأوبوزيسيونا تركيا دي جفا و دي بيمانا بوليتيكين هاف بار إمزا بكا سروك ريبرين بارتيين سياسي ريخستين ديمقراطيكو سازيين دي جي بجداري في جفيني دبن أوبوزيسيون بفيكي دخوازا نخشا ريا خوا ديار بكا أيوب دمير بيعمل دنجي أمريكا لا أنكرينها بمرة يا أيوب دم باش تجفين جفين بردوامة تمام بويا وتجي دركتي أجر بداوي هاتبا داخل پیمانا پولیتیکان هفپار ایرو نابرا میزا ششکولی دا هاته امضا کرن انا نزدیکی نif saat beri ev civin خلاص بو تقریبا نزدیکی 3-4 kes beşdari ve peymane bun لوی در راستی دکارم بیجم کو اف پیمان چیه تایبتیا وی چرا درد کله پیش حیانها مزا ششکولی چقاس جوین چکرن آنجی لسر کیجان مجارا راوستیان اوانا تواهی کرن وک پولیتیکا یکا هفپار او لسر وی تک آماده کرن او اوانا پک و امضا کرن ana destemi da Portukek ev eko bahs dikin bu Portukek yani de Portukeda heke ev bibin destelat وجبی شونداتر کیجان استراتژی لسر کیجان بابتی چاوا و چه شوازی بکسکنن همو دوی پرتوکیه دا هیه او تشتکی امضا کرنجی جوخا اف پرتوکیه راستی دوی دری دا سیاستا در حتی سیاستا هندور همو خالان اندکارن ببینن بله باشا دری دکارن بیجم کو پولیتیکا اکو درکتن بله هلبت او دبیر او بیجن دوی پرتوکیه دا کا پلان وان و چبا اگر سر بکن اگر سرکتنی بینن ده هالبجارتن عنده سرکتنی به سیستما کو آنا بریوا دچه دخوازم بگورینن مثلا بحث دکن دبیجن کو امی جبو جاره که سرو کماری جاره کادنی ساز بکن لپشتی وی و سرو یعنی سیستما حکومتا سرو کماری و نبه دالی دن داجی سیاستا نافخویی دا گورانکاری دخوازم چه بکن یعنی حکومت اکاکو دنا parlamentoya da cibigre ve serviya bisekinin de gayri viyaji de rewşa aboriya Türkiye'de rastı keşe mezinene ve vana disatexin roje ve babet kadın jî فرمو از دخوازم بزنم برنامه‌وان ji Kurdan re çiye çi gotiye beri ez ben serve perse divê dereda behsa tişekî din jî dikin dibêjin ku em ê peywendiyê xwe di warê dîplomatîk di warê aborî û gelek tiştan da li gel Amerîkayê nû da saz bikin. Belê pirsa te rastî pir giring e min jî li vê derê pirsî di eva 205 rûpelî pêkatiye ev pirtûk lê di vê pirtûkê da mesela Kurd hiç nîne min li gel wan jî qise kir yanî rayedarên mêza şeşkolî yani başe hun hatın serkar meseleka gelek giring ya Kurdan hun şi dibêjin rastî di vê bername da ser mesela Kurd tiştek diyar nabe. بله ایوب دمیر پیام دنگی امریکا جان کاری به مربو سپاس ایوب